पुष्पेन्द्रिमापूर्य मूलमंत्र मेधादिगणो वेदं प्रचण्डमारुतं पूर्वपूर्वं ब्रह्मादिकरणस्य क्रमेण नयन्तमुच्चरणनिस्त्रमं ज्ञानानन्दमयं स्वरूपप्रकाशं संकीर्तनये भूतः सृष्टिक्रमेण द्वादशान्तादे पदङ्गिरिङ्गाबललाडेर्दादे चन्द्रकोशजन्मनिर्स्नां भिन्नं धात्ता वरप्रभागवत्रमेणिके नखमुद्रचितेत्समुदावाक्य आवाहनं सत्तुधनेनावाक्यस्तापिना वामदेवेन संस्थाप्य अग्रेण संजाप्य सत्तुरेणैर्गे ईशानयागमनं भूदान्तिस्वास्त्याकृते देवी भक्तविभाव्य देवी भक्तविभाव्य स्वामी देवीं सर्वजगन्नाथ दावत्सुदातानं दावत्तम्बीं भावेन सिद्धे सिद्धनि दुर्भव सुप्रियवरदवद्देवीं प्रधीं ज्ञात्य सर्वकुलस्थानं धर्मस्थानेषु विजयवामनं सर्वदेव